ریدان هاتنوچون اگر که سرکی مرنه السرانسری جهانه هرما کردستان جروجانه جماره کازور یا ریدان ترافیکی تنه تو مارکرن و بدهان حوالاتید بنا قربانی اد نامبرا مرنو بریندار بونو پکف ندا اد افسالج دال سنور پارزگاه دو کل 10 مهین بوری 854 ریدان ترافیکی ریداینه در انجام 927 کس بریندار بوینه و 74 کسان جگیان خوش دست دایه سرانسری پارێزگەها دوی لە ده حیوان داد ئەف ساڵدا ژمارەکە زۆر بوویەر و کارەسات ڕیدایە بەخابنی و 74 کەسە گیانی خۆش جەزدایە و 927 کەس بریندار بێنش ئەنجامێت 854 بوویەرێن ترافیکی لە سەرانسەری پارێزگەها دوی لە ده حیوان دەرباسبەری ئەف ڕووکەشی کە ڕۆژا قوربانیە ڕیدان و کارەساتên ترافیکی لە سەرانسەری جیهانê وەکو ئەم زانین و مانشێتên ئەلکترۆنیش دنە خۆیاکردن ساڵانە ملیۆنێک و 250,000 وڵاتی گیانی خۆش دەست دەدەن لە جیهانê هفده چیر یا دوی روژا جیهانیا قربانیان ریدان ترافیکیه به هلکفته ریوبری هاتنوچونا دوکه جماره که چالاکیان ناف قطابخانه و بازار و جاده دا انجام دان شپی خمت شارکر نا قطابی و شوفر هم تایبتی و حوالاتی هم گشتیل سر ریدان ترومبیلا و چوانی سردری کرنه و خوب پاراستنش هر ریدان اکادل تازین متفرزاني وقت قطبخانة ليلى هفكاريت قال ريفابريا هنو تشونا دهوكي سمينارك بريك باخين دور بابات قربانيين ترافيكي يا فرا وقالك قرنجا اف جورا سمينارا بقطابيا وهمي تويجت كمالجه بينا جوتن ديف عمري وانا قطابي في عمري لازم بزاني تن ريدان ترافيكي توا ريدن ودي توا جيان خو يخو ماضت خو باريزن اودي تينا بيتن قطابي الجياكي بتيك بنهجد صالية دا ترمبيلا بهاجوتن دا بتر خو باريزن اف هالكفتاب تایبەتی ما قطابیا دیگرنگن کو اف جور هالکفتاب تایبەتی قطابی وقتی نگیردان ام پتر مفایج وان هالکفتان وردگیرین مفاین هات نوچون ترافیکی به تایبەتی بو دمن دهاتی دا مفایک باش ور بیرین دوی مفایج بگین هنده قطابی اندی چندین اگر هنده کوریدان هاتنوچون جه پیداد بن و هنده گیردای خدمتگزاری و بسروبری ها رکو جادهیانه و هنده کندیتر جی گیردای حوالاتی و شوفرانه و جاران پیگیری یاسا و رنمای ترافیکی نابن و سرپیچیات کن و پاشان با جاشاشین خود دن آمد بریفکانی کنال آسمانی پیام دهوک